E ciao insieme, il mio nome è Elin e gli spennedores per la vostra emissione Mini Squart. Das ciò sa maniera? Mi forza tu tegna bec. I va un po' dubis per essere sincera. Perché ci che stemda ho un piccolo toc plastic da bianco in mezzo centimetro do in una massa da baitar. E se vedete perché? Era in una cigolata scu che la co. 2 milioni di cioccolate hanno stuvini clamai a voce in Svizzera. A bomo in Svizzera, ma ben è un'invarga 50 altre tiaras. Tot ha inciet con una donna in tiara tudescia che aveva un flau in toc plastic in sia cioccolata ad a sinquai reclamau. E vegniu che il toc plastic era vegniu in la cioccolata durante che era vegniu fatto riparature in la fabbrica. Il direttore della fabbrica di cioccolata ha dato un allarme perché tutte le cioccolate della marca Pertucade vengono ritornate. Il problema è che il toc plastic manizzau a cartuns gits, a quei sai ser pericoloso. A fons pins se vessen schizzun se stenge. Pia che le cioccolate da Mars, Snickers, Milky Way e Celebrations de quella produzione vengono per il momento bo vendite nelle stizzuns, con qualche bo possibile de controllare mince cioccolata. E hai denton possibile de ritornare le cioccolate già comprate e le stizzuns. E da spiccià toccano che la fabbrica ha pus per produzione nuove cioccolate. Speranza senza plastic. Che stemda un scientista dec ci vinzo terra a degna picciot. E ci che per tocce surtot la gelira permanente. Che è la terra ci è gelada e antiron e ci liva il bec la stat. Ma ossa vin precisca la terra gelada e piccioda e liva perché. E che so davantar privlos. Cecchi sa montarsi la geltira permanente lieua e quai. I terrac sa gnir instabil e sa dar bovas ner crudatas de grippes. Ad a quai agli anterior forestier d'ander via bler. El sa faccianta angozze ses referats con la geltira permanente. Ich habe gesehen, das war ein alter Weg. Und da ist nie etwas passiert, scheinbar, oder nicht gross passiert. Und nachher hat man die via Spur gemacht. Kaum war sie gebaut, ist scheinbar im Untergrund Eis geschmolzen und hat einen Felssturz gegeben und hat die Brücke zerstört. Da capir la geltira permanente se gian creaf, per qualche vizi bicella, in stessi se vir vesi reint ai terrac. Da wird man zuerst ein bisschen Erde sehen und dann plötzlich wird es hart, wie es gefroren ist. Also fast wie wenn du ein Stück Fleisch auftauen willst, dann ist es aussen weich und in der Mitte ist es noch gefroren. Das Eis hat auch alles zusammengehebt. Also zum Beispiel die Steinbrücke hat zusammengehebt und plötzlich, wenn das Eis, das fast wie ein Leim ist, nicht mehr da ist, dann kommen die Steine in Bewegung. I mir bezin quai naturalmente oran la natira, mo teriez plitar. Per masirar precis la geltira permanente drovi scientists co Janet Nötzli. Ella e i ses collegs masiren an Blair Lies an l'intera Svizzera scola temperatura samida sotto la terra. Also in erster Linie messen wir Temperaturen, und zwar im Boden rein. Und meistens, das ist hier dargestellt, in einem Bohrloch. Also man macht mit einer sehr grossen Maschine macht man ein Loch im Boden, so bis zu 100 Meter haben wir, und dann hängt man eigentlich eine Kette drin mit verschiedenen Sensoren, die dann in verschiedenen Tiefen die Temperatur misst. Adiassa muso che viene an la geltira permanente adigna pliciolt. Wir haben gemessen in den letzten, insbesondere etwa 7 Jahren, dass die Temperaturen zunehmen im Permafrost. Einfach an den Stellen, wo wir messen. Chi vien pliciolt a chi terrac tigna bice plesci bagn e curdo saia dos Hugentobler. Bovas in dieser Wahl noch chi terrac era vandons schalò suron. Gegen den Permafrost selber kann man natürlich nichts machen, aber man kann probieren, die Massnahmen zu ergreifen, die die Gefahren vermindern können. Das heisst, man kann Steinschlagverbauungen machen, man kann eine Mauer bauen. Das kann man machen, viel mehr nicht. Ma anche se c'è otter sani far, sani scientists far. Ma sirar mi hier, a con mires cartes se vir musara quels che vutan bieger vaies, ner tiges, ner unals, no chi ha propi schaltira permanente. A per finir, mussa li forestier angen lia special. Giust per la vicinanca da sur a una tanga con schaltira permanente che intruava vandons scoscia l'antera naturale. An quelles rusnes ai bice me ossa d'un virn, ma bagner da miet la stat angst glatsch. Das ist alles Verlies da. Siehst du, das glatt ist. Und das geht dann noch viel tiefer runter da unten. Mo si viene era una vanta digna pliciolt, schvanesce mit dem mehr qua, is glatsch, per a digna.
E dosa gianza d'insieme in Zenoas no ci è più freici cotter nos. Numnada mangi se al nord, an la Svezia, tremata do chance ci ho fac, e in sa ves presder in a ciosa ci sa cepescia da sa sez, ci ha tant molto fic bler. Avere il coraggio di smettere ein per in 20 stumpla ora. Qua non è aduna simple, ma Erik Lutz ci vive in Svezia a nul coraggio. Il mat de dot ons ha visto che certi fans d'eren sulet durante la pausa ed leva mudar quai. Eu hai fatto un placat e in quel stato scritto che eu a sine amici. E quel vai fatto per quai che vi bocca ci sto per essere in sta per sulz de pausa. Quell'azione di Erik ha dato grandi reazioni. Sia foto es nu da partita blerasiada su Facebook e les nu la gazzetta ed ha fatta in la televisione. Erik ha allora un tip che ci des far si sven stumpla ora. Scinzana gin e vese te chique fatter mals, scinzana ins domanda, scinzaste fa cun. Mo scinzaste bu fa cun, scinzana ins le scolasta e di quai. Perché che quetel che tot sasten fa cun giux. Beccio se plagevel vei pi moment ur en la Siria. L'offensiva de 5 ans fac guerra e dena fe è bec propa an vista. E tu tegna dati jos un po' speranza. Non nada manch en per partidas e decideidas de far in a posa de combat. Quella on cet oz de mesanoc e des cuzzar 2 emdes. Ma quei è mianco se simples co citunga. L'uiara in la Siria ven pli complicata. Il decurs del temps è una dina de pli gruppazions vegnidas vitier che combatten in l'auter. Da dina vart è la gruppazione che sostiene la reggenza attuale de Bashar al-Assad. Tir quella gruppa sauden l'armada siriana a tiara scol l'Iraq, l'Iran, la Russia ed il Libanon. Da cella vart ein ils rebels sirians can inconter Assad. La pli ferma gruppa si nomna Al-Nusra, ed è il Stadis Uni alla Turchia ein inconter Assad. Der tot quelles partides vegnan il scinumnau Stadi Islamic che combatte ton ils rebels scoe Assad. Ma usan il Stadis Uni alla Russia cinciau in cun lauter ha decidiu da fare una pausa da combat da 2 jamnes. E la gruppazione intorno Bashar al-Assad ha dau gli ok. Qua monta che ils combats duessen calar per in temps. Qua è important perché la popolazione in la Siria agi perde da se revenir in pau. E lo possibile da salvar ils blessai e da satrar ils morts. La pausa da combat fa possibile da transportar medicina ad il damia ad abaiber in ils territoris d'Uyara. Ma la grande finamira della pausa da combat è da marach in armistezzi pia in finizione dell'Uyara fus possibile. Moi da differenti problemi. Il scinumnau Stadi Islamic ed la gruppa Al-Nusra fan bo parte di quella pausa da combat. A se quels fan vinavon con loro attaccas, viene la gruppazione da Bashar al-Assad a fa counterattaccas. E la pace in la Siria vien puspè ad essere longe ven. Gli è intanto becce l'impremeda ci vignan pro de fare una pausa da combat. Ed per moment vei becce urbani. Perché la posa da combatto attuale viene erbec tigne daint, con che ci lascia un push pedo morts. E dosa ninza terren hobby ci forza len ni l'alter trantra us otter so. I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want to do is sing out loud. Na, ils meiers cantadors han ils forse chombo, ma ils han pligé. Ad exact per quel pligé vai in quel cor. Es son Nadine Cooper. En ha fundau un coro per quel che non sa cantar, ma è les cantar. Bleras personas han dit che non sappian cantar. Era mais quando dit cur c'è dera dudes. Con quai stessa schmetter, per quai c'è cantar fa grand plagiair. I fanir content, i sa loro trar il flamelder e id es una buona occasione di imprendere a conoscere personas.
La grande part della jeut che vegna il cor vuol busse senti so squetch de stue cantar bain. Els volen semplemain avein bien temps. Io conto il bugen, sai bu cantar, a cau fece uomes dus. Te stas bide fa quitaus scote tunes, scos de cantar se sentiu auto, an gins quitaus che calter se vessen tercia. Ed hat confidenza in mai. Es sind stausabels, da simplement fa part. In bime sadi, semplemain fa de qua kin sa plige, eschin sai bu propi buns, e tutina che ca auter straccian. So, dasci presentar il cor masdo di mini sguard, canta ossa per vosotros il adia. So, concentrazione, in, tus, tre. Ah, stise i tung anche. No, jawohl. In, tus, tre. Ciao zusammen, che fissest du die mini sguard. Ciao zusammen, che fissest du